Pozdrav ljudi, ja sam Marko i danas igramo Minecraft Blocking Dead. Šta igramo, brate? Ja sam zaboravio uopšte. Blocking Dead, jes tako zove? Da, meni uvijek ide ona igra što ono prasi na Minepluxu, tako da igra ovaj... Uglavnom igramo Blocking Dead. Da. Dakle, kao što ste već vidjeli, možda i niste, sa nama je tu Neca, dakle, koga ne zna nek se ubije, ima njegov link kanala u opisu, tako da subajte ga. Jeste, tako da, ajde, dao sam ti ja mail od mog Paypala, pošalji pare one za reklamu. Ok, dakle, danas igramo Blocking Dead, na Hypixelu smo, nismo na Minepluxu, što je čudo, ali čekaj da vidim ja ovdje, gdje je ovdje Blocking Dead, ja ne mogu da, evo, Blocking Dead. Čekaj, stani, ovdje je sad pun game, pa ćemo ući u neki, da uđemo u bojicu, znaš, i evo ovdje. Ajde, ti samo uđi, ti ćemo... Evo ga ovaj, found the server, ok, krećemo. Ok, dakle, evo nas u gameu i ajde idemo svi u crkvu, mislim, to je taktika kao i u prošle epizode što sam snimao, dakle idemo u crkvu, znaš da je crkva, brate, vidiš je valjda? Pa vidiš je valjda, čekaj, ajde da, evo, prati mene, tu si, dobro je, to je to. Čekaj, stari, idemo sad u crkvu, pošto će tamo svi ići, jednostavno što nas je više to bolje. A ja znam tamo jedne tajne kovčege, to je čestove, da ne budemo Serbijan. Dakle, znam jedne tajne. Ja sam zabo, sad čekaj. Ej, joj, pa čekaj. Stani, evo vidi ovaj nočki. Ej, jes ovo ti? Jesi. Odi, samo me prati vamo. I sad ovdje pored, to jest napolju, ovdje ima groblje. Zapravo lutuje ove čestove, ovdje vidi ovo. Opa. Ovdje napolju na groblju imaju često, vidi, imamo, Jo, ja pucam slučajno, ja nemam zvuk, sad čekaj. Ja nemam zvuk. Pa upali zvuk od da se... čekaj, pazi ovdje municiju koliko ima, ja ću ovo sve da uzmem, bolim ovo, neću nikom ništa ostaviti. Evo ga, evo tu. Samo ću, šta ovo puca, brate, kakve su bombe, ovdje ispod groba ima, nemoj da mi uzmeš, Ne, uzeo sam nešto, dobro je. Čekaj, kako si reload to, da čekaj. Čekaj, reloaduješ, ne znam. Aj stani, sad ćemo se ovdje da opravimo da čekamo zombije. Ok, evo ga zombi, gađa ga, to je to. A pazi, ovdje strele zapravo ispaljamo, sad mi se malo bagala tekstura pa sam vidio, gađa ih u glavu, zato što ako ih ne pogodiš u glavu ne umru i onda budu brži. Pa brate, ja sam toliko grub da ne mogu da pogodim. Ma čekaj, stani, dođi, vrati se u crkvu i zaginut ćeš tu, veruj mi. Sad kad ih krene odjednom, sad ćeš da vidiš ono koji bum, naleti. Čekaj, ja imam 4 batka usrana. Evo ti jedan health pack, odi mam. Daj. Evo ti, za svaki slučaj, možda ti treba, imam 2, tako da ono... Čekaj, ovo mene podsjeća na ovaj, kako se zove ovo? Na Left 4 Dead, brate. Pa da, pa takav imaš heal. Pazi kad se u crkvi spavne, gađa ga u glavu, to. Znači kad ga teammate... Zombi ide pored mene i ovaj neki ga pogodi i ne pogodi ga u glavu i onda on na mene krene brzo. Ja nemam metkove ovdje. Nemaš metkove. Pa gađaj nečim drugim, na desni klik se gađaj. Evo ga. Pa dobro, imaš metkove. Pa nemoj, pogodi ga u glavu. Čekaj. Vidi ovaj šta radi. Čuvaj metkove, bote, ne kažem tebi, i tebi. Čekaj, stani, evo ga ovdje zombi, to je to. Okej, dobro, skinuli smo mi, pazi vamo ovdje. Ne, vidi ovog, jebem ti sunce, ja sam susro. Pazi, evo ga ovaj dole. Ne, pa ne mogu da ga, beži. Pazi, kad ih ovi naši izgađaju telo, ne u glavu, pa onda budu ultra brzi. Evo vidi, pa beži ova budala. Daj, iskoristi nož, prvo nož. Evo ja sad koristim nož. Eto, ali ih koljemo, Evo su ovdje. Čekaj, evo ih vamo, vidim. Idemo mačetom na njih, Pazi, uzi jedan. To je to. Bežim ja, zato što... Ja moram da jedem. Moram ja, brate, nemamo hrane, sad ćemo, moramo ove čestove ovdje da... Evo ga, zombi, to je to, kilo sam ga, okej. Čekaj, sad moramo vamo ove čestove, ovi će se refila čestovi. Oni sad će se refilati, čekaj, pazi, evo, vidi ovaj što nosi kao zombi masku, kako cool, mislio sam da je on zombi zapravo. Pazi ovdje, ja prvo istrošim pištolj, pa onda, evo pumparić, ajde. Ne. Ja sam ih otkinuo, brate. Ja nemam više ništa. Nemaš ništa? Ne. Čekaj, sad ću ja da ih killam ovako. Pazi koliko ih je. Ajde, pazi, čekaj. Ej, stari. Pazi koliko ih je. Sam se bojim da ne ostanem bez metaka. Čekaj, vidi, Ajde. Pa ne, na mene! Oj! Gdje si ti? Evo me, tu sam, živ sam. Ništa ovdje. Čekaj, sad će čestovi refilati se. Ajde, dobro je.
Pokriloj se, znaš koliko mi spama ovi coinci, brate, u chat, ono koliko sam izdobijao. Brat, koliko su ovi naši retardirani. Evo i refilo se čest, taman sam na vreme došao. Sad bi ovaj trebao da se refila. Ajde, refilaj se, de sad ovaj čest, ovdje nema često. Evo ga, uzeo sam čest, to je to. Idemo vamo se sponu iz grobnice, tako da ću morati da refilam, to je to. Ne, napada me. Druže, imam 3 shell packa je. Luto sam, imam 5 ovih bataka, hrane, male. Opa, stani, jel imaš ti metaka, brate, nemaš? Nemam ništa, ja sam... Ajde, odi, imam ja nešto da ti dam. Evo iza. A vidim, evo ti, čekaj, stani. Ajde, odi vamo da ovi retarni ne uzmu, zato što oni ništa ne daju, znači sam da uzimaju. Ne, čekaj, da malo roknem s puškom. Stani, čekaj. Stani, sad ćemo da ih killamo vamo, opa! Brate, koliko mi blješće, ovo ništa ne ide. Ujebem ti sunce! Kameruj me! Ne, nisi valjda umro, dođi, drži brzo. Health pack uzmi. Health pack. Ajde, nisi umro. Pa nisi, brate, dobro živ. Čekaj. Stani. Ne, ne, pa jebem ti. Evo ga, lik je dropo iteme. Ne! Pa crkni! Imam često, imam ovo oružje, ovo. Znači to ti... Ja sam umro. Ti mene jedi govna. Ok ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Ako vam se video sviđa, ostavite like i naravno posjetite Necu, link njegovog kanala u deskripciji, jebi ga, zbunim se kad pričam. Dakle, ako vam se video sviđa, ostavite like kao što sam rekao i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao! Peace.